Ekitabo ky'okuruga eshura ya 35. Emitoijo y'okukoresa obutaho bwa Mukama. Musa yateera n'ihanga lyona ery'Abisirayiri yabagira ati, ebi nibyo Mukama baragiire kukora. Omu biro 6 emirimo ebe nimwe yakorerwa, konka ekiro kya mushanju kiryaba ekiro ekirikwera hari imwe, Sabato y'okuhumuriraho kimwe eyereziibwe Mukama, origikoreraho omurimo gwona aryitwa. Mutarehemba omuriro gwona omu maka ganyu ah'izooba rya Sabato. Musa yagambira ihanga lyona ery'Abisirayiri ati, eki nikyo Mukama aragiire kukora. Mwihe omuri imwe emitoijo y'okutoijera Mukama. Omuntu weena oine omutima ogurikukunda kuha areete omutoijo gwa Mukama, ezaabu, efeeza, emiringa, emyenda ya bururu, eya bujwa, eya karari, eya bafuta, n'obwoya bw'embuzi, empu z'empaya z'entaama ezigirwe n'erangi erikutukura, empu z'engongi, embaaho z'eminyinya, amajuta g'etabaaza, eby'emigajo eby'okuta omu majuta g'okushikaho ahabw'okushooroora, eby'okujwanzya n'obubaane oburikutaamiirana, amabara garikwetwa shohamu, n'agandi mabaare ag'okuhundisa efodi n'ekyahakifuba. Omunyamwuga weena omuri imwe aije akore ebi Mukama aragiire byona. Obutaho n'ihema ryabwo, n'ebyokubushweka, n'ebikwasi byabwo, n'embaaho zaabwo, n'embazi zaabwo, n'enyomyo zaabwo, n'ebyina byabwo, eshandukye y'endagaano n'emigamba yaayo, n'ekitebe ky'okusaasira, n'omukingo gw'okukingira aharikwera munonga, n'emeeza, n'emigamba yaayo n'ebintu byayo byona, n'emigaati y'okumurika, n'ekikondo ky'etabaaza y'okuhwezesa n'ebintu byakyo, n'amatabaza gaakyo n'amajuta g'okuhemba, n'ekyoteerero ky'obubaane n'emigamba yakyo n'amajuta g'okushikaho ahabw'okushooroora, n'obubaane oburikutaamiirana, n'omukingo gw'okukinga aha muryango gw'obwo butaaho, n'itambiro ry'okwokyezaho ebitambo n'ekintu kyaryo ky'emiringa ekishobokiine ng'ekigoye, n'emigamba yaryo n'ebintu byabyo byona, n'ekinaabiro n'ekibunu kyakyo, n'emikingo y'orugo rw'ekibuga n'enyomyo zarwo, n'ebyina byazo, n'emikingo y'irembo ry'ekibuga, n'enkondo z'obwo butaaho n'ez'orugo rwabwo, n'emigoye yaazo, n'ebijwaro ebizirwe gye eby'okukoresa omu mwanya ogurikwera, nibyo bijwaro ebirikwera eby'okujwarwa Aaron omunyamurwa n'eby'abatabani nibakora omurimo gw'obunyamurwa. Ihanga lyona ery'Abisirayiri ryaruga omu maisho ga Musa. Bwanyuma baagaruka, buri muntu owaagemirwe omutima gwe na buri muntu ow'omutima gwe gwayekundiire bareeta emitoijo ya Mukama ey'okukoresa ihema ry'okubugabuganiramu n'emirimo yaryo yoona n'ey'okukoresa ebijwaro ebirikwera. Hiija abashaija n'abakazi boona ababaire baine emitima eyekundiire bareeta empeta z'aha nyindo n'ez'omu matu, empeta eziriho obumanyiso, n'enkwanzi byona biri eby'ezaabu. Buri muntu weena owaatoijiire Mukama yareeta omutoijo gw'ezaabu. Kandi buri muntu weena owashangirwa aine emyenda ya bururu, eya bujwa, eya karari n'eya bafuta, n'obwoya bw'embuzi, n'empu z'empaya z'entaama ezigirwe n'erangi erikutukura, n'empu z'engongi yabireeta. Buri muntu owabaasize kureeta omutoijo gw'efeeza nari ogw'emiringa yagutoijera Mukama. Kandi n'omuntu weena owaabire aine embaaho z'omunyinya ezakubaasa kukorwamu ekintu kyona omuri ogwo murimo yazireeta. Kandi n'abakazi boona abanyamyuga baakaraga n'engaro zaabo bareeta ebi baakaragire ebya bururu, ebya bujwa, ebya karari n'ebya bafuta. Kandi abakazi boona abanyamyuga omu kukaraga abagemirwe emitima yaabo baakaraga obwoshe bw'embuzi. N'abategyeki bareeta amabara garikwetwa shohamu n'amabara g'okuhundisa efodi n'ekyahakifuba, n'eby'emigaju, n'amajuta g'okuhemba n'ag'okushikaho ahabw'okushooroora n'ahabw'obubaane oburikutaamiirana. Abisirayiri bareetera Mukama emitoijo n'emitima eyekundiire, omushaija weena n'omukazi weena abagemirwe emitima yaabo kureeta ekintu kyona ahabw'omurimo ogu Mukama yaragiire Musa kukora. Musa yagambira Abisirayiri ati, reeba, Mukama ayesire Bezaleeri Omwiziina mutabani wa Uri, mwene Huri ow'omu ruganda rwa Yuda, yamwijuza omwoyo wa Ruhanga n'obwengye n'okwetegyereza n'okumanya n'obuhangu bwona obw'okukora emirimo, okugunja emirimo y'emyuga,
okuhesha ezaabu n'efeeza n'emiringa, okubiija amabara g'okunda omu bintu, okusharura ebizirwe omu miti, n'okukora emirimo y'emiringo yoona. Kandi yaata omu mutima gwe okwegyesa abandi. Weena Oholiyabu mwene Ahisamaki ow'omu ruganda rwa Daani. Bombi yuzuza emitima yaabo obuhango bw'okukora emirimo ya buri muringo erikorwa abasharuzi n'ababazizi b'ebicwererane by'ehuzi za bururu n'eza bujwa n'eza karari aha mwenda gwa bafuta n'abaruki ebirikorwa omukozi w'omuringo gwona n'omugunji w'obwengye.